صبح بخیر دوستان عزیز، خوش آمدید به کانال ما. از دیدار شما خیلی شاد هستم و شاد از آن هستم که این لحظه ها با ما هستید و ما رو دستگیری کرده ایستادید. از ما بیرون برآمدیم، پشتی درمون اجرا گفتیم برویم پدیزای برویم گفتیم، ولی همجا همه آو شپیدگی انیقترش دارو شپیدگی هم از بالا تا پایانه نمیدونم کدام همسایه شپیده یا اینکه از طرف دوم پراولینی شپیدیم. خلاصه همه جورا هم خیلی دارو کردیم. انا صبریه را بینه، صبریه ایجا خودش چم موده کده رفته شکف اپش کرتای اپش گرفته ای بالای کرتای خودش کرتای تابستانه را پوشیده که مرا سیومکه کنید گفته مرحمت نبینید دختری مرا. این پدیزای ما 8 متر داریم. بسیاری میپرسند اگه جوید چند ماشین دارید ما 8 ماشین داریم دوستانی عزیز. امی پدیزای ما همیش نغزه که امی کلی دروش کلونی کشادی خشروای گوداکو به حضور نمیجا نگاه کنید 4 خانه به حضور برامده بازی کرده میتوانند. طرف لیسنیسه یعنی طرفش باشه طرف لیفته. خلاصه انمی خیل بینه چه خیلی کشادی خشروای ایجا در اینجا یک وقت ما توی کرده بودیم. انمی پخته و دیگر چیزا را برآورده در پدیز انداخته بودیم. امی کرپچو را پخته وشه برای که اینجا هم یک رنگ حولیچه کلونی خشرو. خلاصه نبینه دوستانی عزیز. انا دوستانی عزیز چه خیلی که یکی از انم پد پیش کنیم و بسیار خواهش کرده بودن همی تخمی بگرد کرده مونده نشان تید گفته از ما همی تخبیرانی بگرد کردستم برای نهاری کردن کودکو رمضان که هست. این کودکو فقط چون تخم موندگی هم برای اوای کمک برای همینا یگان چی میکنیم. اینجا در 3 تا تخم انداخته ما اینه بینید در یک ظرف 3 تا تخم میشکنه در درونی و 1 تا پیاز 3 تخم 1 تا پیاز 2 قاشق همگی 2 قاشق چی میاندازی ارد میاندازی دوستانی عزیز. بعد نمک همه یمیره یک جویه میکنی. کسایی که بسیار میخوان کردن مثال شما تخماشون بسیارتر میاندازید ارد چم زیادتر میاندازید میشوند خیلی تخمی بگرد. میدونم که همه ایرا میتونه همه میدونه ولی که خواهش که کرده بودم برای وای من پختنش نشان دادستم. یک چیز دیگه دوستانی عزیز که کانالی ما کانالی چی ریسیپ نیسته، کانالی ما اساسا کانالی ابزاره و چه خیلی که میدونید دوزی همه جو محکم که هست. ما ولاگای خانگی به نوار گرفته پیشنهاد کردستم. همین سبب چیزای آسونه که عادیه که مثال در خانه میکنیم و میخریم همون چیزا ما شما نشان میتیم. برای هوای دوستان عزیز کسایی که می نویسن که چیزایی که آسونه که همه میکنه شما هم خیلی نشان میتید گفتنیم که ما کانالم ریسیپ نیسته. ما هم چیزایی که خودمون میخریم مثال استعمال میکنیم هم چیزا ما نشان میتیم. ولاگ هم خیلی انا بینید انم خیلی باید اوک شوه مرحمت بینید باید انم خیلی شوه. شما میتونید ایره غوستره کنید. بعد کودکای ما که نمیویش ناز نمیبینن مایده چه میخوان شوه رنگی کتلت شوه برای هوای ما نمیخوای مایده چه میکنیم. شما میتونید همین خمیره پر گرفته یک بوره در نمی سکوارتکا در نمی تفدون میاندازید میریزید میپزه این میشه به حد نمی خیل تخبیرانی بگردی بمزه. یک چیز دیگه که بعضی ها سودا میاندازن در درونی خمیر ولی ما نمیاندازیم. ما بعضا خواهیم میاندازیم بعضا هم سرسمه میکنیم به سودا هم میشه و خشرو. انا بینه چه هم خیلی مولایمی هم خیلی خشرو میویه. اگر آرچه بسیار اندازه دوستانی عزیز و این چه خیلی سخت میویه دیل بسته میویه. ما که آرچه کمک میاندازیم منم خیلی میویه. شما میتونید درونی در کلب سریزه کده اندازید کارتوش کرای تیورک گذرونده اندازید کپوسته خلاص او چیزا با تختون میتوانید که هر خیلی میخواهید کرده. انمی مثال پز دوستانی عزیز انا دوستانی عزیز اینجا آسیای ما
барои иди навбурак чӣ кардестай? Тайёри дидестай? Ит гардак кардания, яъне пакетша тайёр кардай. И пакета ростига дераждени бибиҷон да падарка оварда буданд. Баъд ами пакетша гирифта монда буд ки чӣ мекунам? Ит гардак да ман и пакета мегирам. Хулоса ки имсол чӣ хеле ки мегӯянд ит гардак манай, ҳами кӯдако гаштан манай, ит мумкин нестай хона ба хона гаштан. байни вай мекунем. Мисол дар хона барои оила як дастархон мекушоем, вале хеле ки ҳар сол буд и хел гуфтан манай бо намедонам. Хайр, агар худо хоҳад соли оянда ҳама тинҷӣ боша, худованд ай тинҷития, баъд соли оянда осия кати хоҳарош ит гардак мекунанд. Духтари ма ози намедона ки ит гардак намешава. Ина дӯстони азиз, иҷада мо балкончамон дарим сатилда пиёз коридагӣ хисром, пиёзи сабзак. Кӯдако ҳама ими саракоша кандиянд. Бине деҳқонӣ карда ҳамаша намехе балконча бозикунӣ мебироянд. Баъд айс гилои бибиша мекананд, айс мисол бобош ягон чӣ корида бош ҳамура мекананд. Дар порсол дар чи як сатили калон оварда буд хисром. Дар ҳавай чӣ корида буд? Занҷабилу хушрӯ вай када буданд, баста буданд. Вале бибиҷон як вақт балконча омада ҳамаша кандай партофтай. Ина иҷора бинед дӯстони азиз, ҳама ҷо бо борон, чанд рӯз шид ки боронай ва чӣ хеле ки мебинед тариқи анами ва ё интернет, тариқи хабарҳо аз телевизион ки бисёре аз анамин қишлоқора, бисёре аз амин ноҳияҳои ҷумҳурира сел бурда истодааст ва мутаассифона ки мардуми мо мисол бисёрш дар азобанд гуфтиёу гапо, барое ки ҳамин як даҳшатайдаш сел ки омад хонаҳои ва ё чапа шиданд, бисёриёш раҳҳо маҳкам шиданд ва барои вай беҳад мушкилай. Ана иҷора бинед гуфтам боронира рӯзоша яъни шононтон тиём як вақт корвон сӯхта буд, анам тараф анаму бинед анам тараф корвонай метоба. Баъд амхе корвон сӯхта буд, амхе алови калон аз анами қариби бегаҳ босӯхта буд. Аз анамин тараф медиди аз ами балконча як алови калони дуддори анамхе даҳшатнок мебиромада ям тараф намоён буд. ҳамон вақт баъд ҳама яке овоза шид ки корвон сӯхта истодай. хулоса ин рӯзо дигар аҳ нашава, худо ҳамаро нигаҳбон боша. ана бинед ҳама ҷо сабз, вале борон боридестай. мутаассифона дӯстони азиз, медонам ки бисёре мара мефаҳмед. ҳозир ягон абзорам нест, ягон барномаи нағзам нест ки ман шумода пешниҳод кунам. Барои ҳавай ами влогои хонагира пешниҳод кардастам ва медонам ки барои бисёре писанд нестай. баъзеҳо дар комментариҳо менависанд ки шумо кори дига надоред, ин чизора ба мо пешниҳод кардастед, вале охир дӯстони азиз чӣ хеле ки гуфта будам бо такрор мекунам. Дар оянда ҳамаш нағз мешава, худо хоҳад бо абзорора ман мекунам, пешниҳодтон мекунам. ана иҷа дӯстони азиз қариби шомай ҳамсоя намхе як лали пирашкиёи гармак овардай. ҳама янами ҳамсояода тақсим кардастай, ҳамада тақсим кардастай. чӣ хеле ки мегӯянд вай даҳаи муборак диромад, яъне 10 рӯзи охири анамин моҳи шарифи рамазон мондагиай диромад, 10 рӯзи охирон шай. барои ҳавай дар анамин 10 рӯзи охирон ҳар кас ҳар чӣ карда тақсим мекунам. мо ҳам бояд ягон чӣ кунем, ягон авқот баъд анами ҳамсояода тақсим кунем. хулоса имрӯз ҳамсояи мо пирашкӣ овард. ина иҷа сабрияра бинед. Сабрия иҷа пирашкӣ хӯрдастай, бисёрам бамаззае мега. ҳозир барои шом барвақттаракай. хулоса мондани лайка фаромӯш накунед ва интизори видеоҳои ояндаи мо шавед дӯстони азиз. албатта ки ман кӯшиш мекунам ба шумо ягон чизи ҷолиб аз пеш тайёр кунам, ба навор гирам, то ин ки шумо чӣ гӯм зиқ нашида тамошо кунед дар анамон ғарибиҳо
видеоҳои моро интизор бошед. Хайр, сарбаланду хонаобод бошед.